bosongni rojapmung Bonde Matrom rojapna teyei agolini luwajijak business conclave te Agartala City Hospital no paperless hospital snamai tisana o mung thamno teyei Tripura hasteni Montri Okra Dr. Manik Saha Khokhenka Krungsha Panda Angthani hapangni kebangma nahar mungte yapri senani thangai tongmarokna teyei sabai shukroboi sawai knarika Tabukni simi national anthem rojapnani sikang Bonde Matrom rojapmung rojapnani dagi manoteyei Montri Okra Dr. Manik Saha Saka hano hamjakmung bosongna teyei sichamung tei hukumu mukumuni morok mano teibo fan gnang kuk snamnani bagui obotei yapri senani naikhai hinei boteibo Saka ketal achaisongni bisingo hano hamjakmung tei bosongni laibu mano borom rwnani phurungnani bagui o yapri sena naima samung tangane hinei khaklaika abono kari aguliwo business conclave no teibo Montri Okra Saka hasriwo baniano fuarna samung humungni thiti khlairi na rangthokno krak khlainani bagui o conclave ni soy naharmo hani tei fatar hani kotor bania krungrokni bwskango Tripura hasteno khorsanani bagui obo kaisa nangkukmani dangsahinei khorsaka tei babaisa Agartala City Hospital no paperless hospital snamai tisanani naimano bolai Montri Okra Saka sakhamni sepno teibo ketal srai tangsepni bisingtei khlainani bagui haste hapang samung tangai tongkha hinei tangsepni bisingtei teibo dowoi tei klai sake sak amjogui mannai hinei bo khaklaijaka আমরা এটা চেষ্টা করছি যদি পেপারলেস করে যদি এটা আমরা সাকসেস হই তো অন্যান্য জায়গায়ও আমরা করতে পারি অলরেডি আপনারা সবাই জানেন যে আমরা সব জায়গায় আপ টু ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত পেপারলেস আমাদের কাজ হচ্ছে ক্যাবিনেট থেকে আরম্ভ করে সব জায়গায় তো কেন ওটাও হবে না এটাও সম্ভব যে এখানে ট্রায়াল পর্যায়ে আছে যদি এটা হয় সাকসেস হয় তাহলে অন্যান্য হসপিটাল আমরা করতে পারি ভালো Any step about generic medicine, starting generic medicine, officially some step will be taken so that generic medicine is be mandated? না জেনারিক মেডিসিন তো should be started very fast and there are some medicine which are not available in generic medicine in the name of generic medicine. So in that context also we are thinking how the medicines can be procured. Abono kari Montri Okra teibo Saka thinango hastewo kubun sakhamnok rogobo turuk ketal tangshep thepanani nahar mung teyei hapang samung tangai tongkha hini Saka Bureau Report News Now